Mukama waitu asimwe. Kero kya hati ntwenda kusaba Mukama alete okuramura mu bwomezi bwaitu. Bayibuli negamba nuwe Mukama wobwesigwa kantagira bugobya. Kandi Mukama aina amani okuramura. Asoko barihe ebintu mbomezi bwawe, ebikwasire emigisa yawe, ebikwasire okugenda mu maiso, ebikwasire n'obwomezi bwonka orweire. Ebinezo bya Mukama biremere kuhikira mbomezi bwawe habwokuba haruho emyoyo emibi eyeyemerire hagati yawe n'ebyamahano byawe. Ekiro kyati ntweta Mukama wa amani, Mukama wa amahe, Mukama anyakoramura mu bulyo. Aija turamule mwibali ya Yesu kandi aleta omusango hali emyoyo y'obubi yona eyetulemeseze genda maiso, eyetulemeseze kurora ebinizo bya Mukama mbomezi bwetu. Tutakasabire reka tubanze tusome Isaya esura ya 30 urukara rwa 18 n'ukugarukira urukara rwa 19. Isaya sura 3 urukara rwa 18 n'urukara rwa 19. Bibuli negamba eti Nikyo MUKAMA alirindira abagi're embabazi, kandi nikyo alinyumizibwa abaganyire. Baitu MUKAMA nuwe Ruhanga wobulyo, bayina omugisa bona abamulindira. Baitu abantu, balirara Yerusalemu Sayuni, toligaruka oku'ra omurundi ogundi. Mananukwo alikugi'ra embabazi obwalihu'ra irakali okukunga kwawe. Obwalihu'ra nibwalikugarukamu. Mukama alinzire omusabe, Mukama alinzire omulirire, Mukama alinzire omukunge. Bayibuli negamba ngo obwalihu'ra irakali okukunga kwawe. Obwalihu'ra nibwalikugarukamu. Hati osobola kuba olyoko ine ebizibu baitu olemesibo tomanyina oku'ra asaba. Kiro kyati nyende esale nobora utamanyire kusaba garukamu ebigambo binkusaba. Baitu obifole ebigambo byawe. Hakantu etaga Mukama asale mubuli, asale omusango mubuli, achere omusango byona ebitusibire, byona emyoyo yenu Mukama huwa nawo mwoyo. Hanyume habwokuba emyoyo emibi nasobora gisara omusango, kandi kasita gisara omusango tesobora garuka kusibe byawe. Omunyanzigo stani nabirekera n'emyoyo y'obubi nerekera byawe kandi notunga obusinge mwibali ya Yesu. Nabwe kireka tusabe Mukama ntukusima bwe bintu byawe. Bayibuli negamba ngo rolere kigambo kyawe kikiriza. Buli kigambo kyone kuwatera mu Bayibuli oyina amani agokikiriza mbomezi bwetu. Nabwe ki Mukama ekiro kyati tuyizire ntukungi barali yawe. Iwanya kusara omusango mu bulyo Mukama. Imuko sara omusango byona ebere bisibiro obwomezi bwetu. Habwokuba Yesu okaija kutufora bobugabe. Nabweke emyoyo y'obubitina busobozi kutusibira mu nyikara ezitasemerire mbomezi bwetu. Ekiro kyati ntwete ebinizo bya Mukama. Mukama iwanya kutufora bobugabe. Sara omusango emyoyo y'obubi yona eyetukwatira mu busibe omwibali ya Yesu. Ai Mukama, sara omusango emyoyo y'obubi yona eyetukwatira mu busibe bw'oburwaire omwibali ya Yesu. Ai Mukama, imuke kiro kya hati osara omusango gw'omuro emyoyo y'obubi yona eyekwatire obugaiga bwaitu mu bikare bya haiguru. Habwokuba Bayibuli netunihiza ngokagamba olikingura ebihengezi by'iguru otusesera omugisa tuburana haturagwahura Mukama. Nabwe kimuko mwibali ya Yesu osara omusango emyoyo y'obubi yona eyekuleta obunaku mbomezi bwaitu, eyekuleta okuburwa mbomezi bwaitu. Habwokuba ni Mukama nyakugabirira n'ensagi. Ekiro kyati omwibali ya Yesu ntweta omusango gwa Mukama gw'omuro kugwa buli myoyo y'obunaku ombomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Ekiro kyati ntweta omusango gw'omuro gwa Mukama kugwa hali myoyo y'obubi eyekuleta kuburwa mbomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Ekiro kyati ntweta omusango gw'omuro gwa Mukama okugwa buli myoyo y'obubi eyeresera oburwaire mbomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Habwokuba Bayibuli netunihiza ngo habwe emigo yawe tukakizibwa. Yesu ntwikirize emigo yawe niyo yatukirize.
nabweke oburwaire tubwine busobozi omubiri yaitu omwibali ya Yesu. Nturagira emyoyo y'oburwaire kurugamo mbomezi baitu omwibali ya Yesu. Kurugamo n'omuro gwa Mukama omwibali ya Yesu. Ai Mukama yakyo omuro gwa mbomezi baitu omwibali ya Yesu. Ai Mukama rangira ekigambo kyawe mbomezi baitu omwibali ya Yesu. Mukama ntukusima habwokuba ina amani. Ekigambo kyawe kina amani okuhanga ebitaroho omwibali ya Yesu. Mukama ekiro kyati ntusaba osala omusango enyikara zona ezitulemeseze genda mu maiso mwibali ya Yesu. Enyikara ezitwahukaniza mu maka gaitu zisala omusango ekiro kyati omwibali ya Yesu. Emyoyo y'obubi eyebuliza abana baitu yabayiha kuhikira yabayiha kumanya yabayiha hamutindo ogubakubira baroho nk'abana bamanyire Ruhanga. Emyoyo ai Mukama imuko gisala omusango mwibali ya Yesu. Nturagira abana baitu kuba obugabe omwibali ya Yesu. Ntwangirire emyoyo y'obujemu, ntwangirire emyoyo y'amarwa, ntwangirire emyoyo y'enjahi ombana baitu kandi ntusaba omusango gw'omuro gwa Mukama gugwe ha myoyo y'enjahi mwibali ya Yesu, gugwe ha myoyo y'amarwa mwibali ya Yesu netamiro. Lekeruge mbomezi baitu, lekeruge mbomezi b'abana baitu omwibali ya Yesu Kristo Mukama waitu. Mukama ntukusima habwokuba roho obugabo obukuyija kuruga mu kubaho kwawe kiro kyati mbwija mbomezi baitu omwibali ya Yesu. Byone bere bisibira amaka gaitu neka zaitu nambe tukuruga ntubichomera omwibali ya Yesu Kristo mwanaranga omwezi. Bible negamba ngo lichomera omuli habwaitu. Ekiro kyati ntuchomera omuli ntwemera mu kigambo kya Mukama ntusaba ai Yesu ochomera omuli omwibali ya Yesu. Omuli ayalesera oburwaire, omuli ayalesera kwahukana mu maka, omuli ayalesera kufafagana. Ntumwangirwe kiro kyati kandi tusaba Mukama imukira kalyawo muchomera omwibali ya Yesu. Ntukusima Mukama habwe ekigambo kyawe. Ekigambo kyawe kyomezi. Ekigambo kyawe nkisane kitare kya mogi abiri Mukama. Leke ekiro kyati ekigambo kyawe kireta okuhikira mbomezi baitu omwibali ya Yesu. Leke ekigambo kyawe kireta amani agomo yarukwera ombomezi baitu omwibali ya Yesu. Ai Mukama rangira ekigambo kyawe kyokera. Ai Mukama rangira ekigambo kyawe kyefeza nezabu zijombomezi baitu omwibali ya Yesu. Ai Mukama rangira amahanga kukinguka tugarubatiramo omwibali ya Yesu. Bible negamba amahanga gona nigasana nka amaizi akagiko mu ngaro zawe. Mukama ekiro kyati kingura amahanga. Leka amaguru gaitu gatunge byotunihize biri mu mahanga gandi omwibali ya Yesu. Mukama leka enyigi z'amahanga zikinguka omwibali ya Yesu. Mukama leka bona bakusera visa bazitunga omwibali ya Yesu. Ai Mukama nindagira enyigi z'amahanga kinguka hari abana baba bakusaba ekiro kyati omwibali ya Yesu. Abena basera visas, abena basera scholarships, abena basera Mukama kurubata bakagenda bakaruga mu ihanga lendo bakagenda mu ihanga erindi. Leka batunga obugabe ekiro kyati omwibali ya Yesu. Hake ekigambo kyawe kyomezi Mukama. Enyigi leka zikingurwa omwibali ya Yesu. Abena basera enyigi ez'emirimo Mukama omunsi ene iturumu n'ensi ezindi. Leka enyigi ezi zikinguke omwibali ya Yesu. Leka enyigi ezi zikingurwa omwibali ya Yesu. Mukama sindika malaika wawe akingule enyigi z'emirimo, akingule enyigi z'okuswerwa, akingule enyigi z'okuswera omwibali ya Yesu. Mukama tuma bamalaika bawe ekiro kyati omwibali ya Yesu bateke amadara g'okutemba omwibali ya Yesu. Abaira bakwatire mu kikaro kimu hamulimo leka amadara gaija omwibali ya Yesu batemba kuruga mu kikaro kimu bagaruka omumirimo endi omwibali ya Yesu. Batembe kuruga musaro mutaito bagarura musaro mwingi omwibali ya Yesu. Kingura enyigi Mukama abaira basera contracts ekiro kyati kingura enyigi ezo omwibali ya Yesu. Saro musange myoyo yona eyekwasire contracts zaitu omwibali ya Yesu. Ai Mukama imuko saro musango emyoyo yona eyekwasire contracts z'abana ba Ruhanga omwibali ya Yesu. Nindagira enyigi za contracts kukinguka omwibali ya Yesu. Nindagira kusasurwa kurungi omwibali ya Yesu. Nindagira byone bere bikwasire contracts z'abantu tenda
zikinguka mwibara lya Yesu. Leka enyigi za tenda zikinguka mwibara lya Yesu. Leka enyigi za tenda zikingura mwibara lya Yesu. Leka enyigi za tenda zikingura mwibara lya Yesu. Mukama wabakama hariho abefoire ba Ruhanga bakwasire ensasura y'abantu, bakwasire checks z'abantu. Mukama ntubasabira kuruga mukikare ekyo mwibara lya Yesu. Bona abefoire Ruhanga bayenyumiza mbasere enguzi bakwasire ebirongo byaitu. Mukama omukikare ekinambere bakwatire ntubayihayo. Bible negamba niwe ihayo omwe ruguru omugara hansi kandi omukyomu hansi omugara ruguru. Mukama ni wanya kukuza nabwe kibona abefoire ba Ruhanga abakulemesa enkurakurana yaitu ekiro kyati ntubaragira kurugayo miremege omwibara lya Yesu. Leko Mukama ntukusima habo kubaraho umuyaga gwawo gukwija ubwo bajya kubayihayo eruguru okunambere bihanikiro mwibara lya Yesu. Bona abefoire ba Ruhanga abakwende enguzi befoire nyigi otamhere enguzi tokurabaho abo ntubasimburayo nambe bali omwibara lya Yesu. Leka embeho ya Mukama batere barugeyo bagwe hansi kandi baleme kulemesa abana ba Ruhanga omwibara lya Yesu. Eki Mukama ninyikiriza nti okikozere ekiro kyati omwibara lya Yesu. Nemyoyo yone yebere eteireho roadblock kulemesa enkorakorana yaitu, kulemesa genda maiso kwetu. Ai Mukama leka embeho yawe yomuro egitere myoyo yege yobubi kandi erarange omwibara lya Yesu Kristo mwana Ruhanga omomezi. Ninkusima Mukama abakuboina amani. Ninkusima Mukama abakuba okozere byamani mbomezi bwaitu ekiro kyati. Binu byona tubisabire ntirabo omwibara lya Yesu Kristo Mukama waitu. Amen.